wetu au twasakidila bwa kutulonda bana betu moso batulonda mubula babujima lelo tudimu bakodila kimusanga kumpala to tuvuni mfumo wa groupement bakodila bia chato kadi lelo tuji mubakodila bena kabangu mwani tumuwa mutulo mani enza ayi kumushindu ani enza kumushindu chola ufika kwetu mona hani kwetu mubena kabangu yeye ki tatu Christopher luendu lutufu balongo lulantanta kadi nzami nyawa asubwani tufika twafiki. Visiteurs et visiteuses, vous tous, hôtes des tout rangs, vous qui venez à Mbujimaï et visiter la terre promise, voici un bon cadre pour votre repos, réflexion et quiétude. L'hôtel Gloria. L'hôtel Gloria, le meilleur de son genre et l'unique en sa qualité. Voici ce qu'organise pour vous l'hôtel Gloria. Hébergement avec 3 types de chambres, à savoir chambre simple, monobloc, appartement. En plus du logement, vous avez droit au transport des clients assuré depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel, le déjeuner, la connexion internet gratuite et fluide, une baignade à la piscine assainie. L'hôtel Gloria organise un service de restauration de qualité très rapide et méticuleux sur plusieurs points de vente que voici. À la terrasse VIP, au salon VIP et au restaurant avec des cordons bleus ou cuisiniers experts en cuisine de toutes les nationalités sur terre. L'hôtel Gloria organise également pour vous un service de blanchisserie avec son pressing ultra moderne qui répond aux exigences de nos aimables clients. L'hôtel Gloria organise pour vous un service de location des véhicules à un prix défiant toute concurrence. Une salle de spectacle pour toutes vos réunions et fêtes de mariage. Passer un séjour à l'hôtel Gloria, c'est se donner la chance de vivre très longtemps sur terre car les meilleures conditions de vie contribuent à la longue durée de vie sur terre. L'hôtel Gloria est situé au numéro 71, quartier Kachala-Bonzola, dans la commune minière de la Kanchi. L'hôtel Gloria vous offre une occasion de vous amuser et vous détendre dans une boîte de nuit incomparable pour ceux qui veulent danser et se défouler. L'hôtel Gloria, c'est le meilleur de sa série. L'hôtel Gloria, c'est l'avant-goût du paradis. Ma utwela kasala kendo kabakodila kabina kabanga inakabanga bakamwaba muna chilonda bengala chibanda bakasa musenji omuto mukunza nyikabwika manyeka ngikuna yakabandela ntengu mahonga kutuchila nkwati omuzemba mufika mpala kabanga wabyaka dimba wachimanga makutoa chibanga mko mwala walyamba mko mwala ngashamba lyali mbuji munachela ngashamba nona lyamba ekuli mbuji abinda mina mukulu wa mama lakalinda tambala mko mwala munema kalambia mko mwala walyamba babengela chibanda kikasa musenji bangu wako mikuna kubandila ntingu mahonga kutuchila nkwati wachitema mulembwa kumukuna mlemila itumakantita muchula muchandanda chiringa kuyama yo mushiku chabalekela mushingashi chela mitanta hashi mina kalombo mina kabanga kabonga kalimanye lombo kalombo ngola kalombo mpunda mina kalombo punda mulombela mulusela wakala chibanda nyidi wakalenda omwachite wahinga mala bangoyi wakwachibindi amenda wakwachitombokela kubyanza chabushwa mama mioyeli gamshikila oka muntu mukola nendo bakojila chena ngakula to ma kwata ibo suma chance banga idiko byabwintaka diboko byakola fumu weto
fumu aha tujihenyi ni jina je banganyi. Aha turi mbago dile benega bango jina dianyi lukusa Honore. Fumu lukusa Honore tujinje sanga ja kutoa kijila kweba. Kaji tuwe tundonga mu yetu nya kwetu kakujiminyi. Kwetu kakujiminyi ndonga mu itu jitoa kuila kabukulu ka kwetu. Sombelu wa kwetu. Chiluba cha kwetu. Bana kaba huchiluba moi. Tuleja kwetu mabanji kaya tujinao. Chinchi tuwe wakwenza wani kwetu kuyako kumpala. Fumu nwenu nuita bibwani kwetu kuyako kumpala ani. Turi beta bani kwetu kuya kumpala. Kaji kumpala wakubanga bena kabangu mbanganyi. Bako ujila bena kabangu mbanganyi. Bafuma kwehi. Bena kabangu. Mbalela kudile tomba. Ke mukala mwina wa mwali tomba. Pinjo mubako ujila mwine nutubanga. Mubako ujile. Tudanu kabongo. Kumana abota. Kalom. Kulonda. Memba kwa mukala. We wanganyi. Memba lukusa Honore. Kajibu wachini mwene mutwani bango imwana ba mukili wangandu banganyi bitu nangu bisu. Bitu nangu walo mukasala getu. Wa mala mabwele shofu. Kaja kumpala wakubanga tuwele kukasala mfumu nuchili na kukasala ka bubi manya nashuwe balesha kuchisanje. Wage bako mwana mukabo kwele ke bina kasala ko. Mama balo ngad mugula gachi. Don subigadi bimpo moyo. Kaji mfumu tuambila ku ntatukai nujin wakala nayi mwenu mubena kabangwemu. Ntatutile nayi shakumpala mai. Chibidi santre. Chisatu tulasa. Pinta tuidi mano mwai. Mwai mano mbena kabangu. Kaji mutu bako jila bala bakana kamu yi mai, kamu yi nzembwa, kamu yi tulasa mbwa chini. Mujiso jenu nwenu banfumu babenga wani kabienzeki anyi heshi mbula mataji mubenga wakunuelelani nchingani. To mbula mataji mubenga to bobo baliko babo kumakalenga kumpala kubabo babenga mwakutolela mai. Njo mabanji kaya nujinao mwenwemu. Mabanji diamadi dimomo. Ne biko abo ni tubanda bidimomo. Kadi biko abo baba kwa tukede batoka kibindi chimumanyeto. Mubako jile mutu bufuka wabujimye. Bufuka buhita. Mkwata bingani. Mkwachiga chomba, matala, ngunda, tumbela, mumuni bikunye bobyonso. Kaji bufuka mubako ojila mubena kabangu kachatwalo na shamaya hakuna kaimu na shakuja komba ketu kambenza kakaimu. Chomba nchikola mpindiu. Chomba nchikola mpindiu babidima banangela mfulanga. Bagari ganuchiga bakukwata bamba bahanyisha. Shefuto ebe mbujimi? Sundini budimi. Pinyememu budimi kibudi batula chomba chidi hachitanda chishi. Pinyememu mwabiu njimwendela nanga bana benu bakojila tutegani mukojila yonsu nyao ntumba mbilani lenge shayi kwenu ibakayi kwenu jimmi shayi nzali keha walugo tukujano nzala. Kaji nya bita bibwa bukulu penye babambani hatu alo ntu bangila henyi nitu yete bihawu henyi bwatu tukujima anyi bwa kuibaka penye wefumu wabu ujamba bishi ta ningambani habobo kuba ko hangela mwabo kudi mabuto nabahetan wabu mwaba bwa kudi mabu njingani bya kudi bivula
mukabanga kuyinzubu mwimpa momo anuzubu anu yansona mukabango balu mujanu muvulano baganwai bari bahana byomba makutajikilana kumalaga baba wanyi baba shefu nyeo shefu mwikala clair shefu mutoka muchakwidi chenda anu kuno kwa anu kaya walenda mwita mwenye zabi wai so mbambo mujim ngadi ma bagahana chom memo kutaka makutu bagahana chom memo ku kwa sansu boy lata kadi baganwai batudi mina na bagadi bagola bagwa mbafila munzu bonson bushwai shefu wami moni muntu ye mulwa ujueta mwabo kujima anyi mwabo kuibaka udio heta mwabo kuibaka mfumu uje bembaga shibanga ndene mugaja no umwa ka umwa mfumu yonsi tibaga shibana naye basatu kali woji no umwa to ndene mugaja no umwa bwalo mbo mwambi wa nsambi mbo mugulu mugatoleka banta mariage we kuitaba he bana anu mugajomo kabide imotogela ka kinende ni bana bana jigumini umo zambi atumbishibwa mpinyo we ujumukalenga wayinga mu kabangwe mema ndumukalenga mwinayi ni hajumbuka ugambi jumubinga bukalenga bimubikiri bigesa mbyaje kokumbana to moni we mumbu cyane mafuko abide handi ndala hanyu na shebi kumbana na shime mufo mungadi mugula kajam mwana ndu chale wenza anu hadu senga ukumbana nango muko abuhenda bangata fumu twasakigira mu watuleje bwanyi muntu mulwa ujuba kwetende chaho cha kujima na sha chao cha kuibaka bikatu go kwanyeshe hadi muntu lo kyane nubanku keba hadi muntu ya kandi muhechana bantu bani bayaga mwana kajujambila bana ba mukojira bonso bakulonda bishi nanga bena kabangu baba china buloji ni manga akwetu wani memo muya baba ya kanja memo muya chakwalukira kabijito ujubambile bishi ndimbambile ni bana bonso ba mwena kabangu badi ba china buloji muno baluka titu ngecha musoko wetu buloji dete badi bakolle muno baba buloji abgimbatu mwana baluka titu ngecha musoko eyo twasakigira bonso mbakuteleja kadi we nyama ibulaba bujo projet wa mwangu aji sinimuvwe mbanga tani ni mwenu mbanga tichaho chikwabo mbanga tagulu bilanje tagulu banga nunu na mai gai munu akabon ko gene nene kwa chiku ya uka mana mudi maleng tetu tuno na tu bien tu na mai shunu nyumanya bakojila njimanya bakojila bahitabunyi bakojila bajini makuta bajini mukana mbatabale kadiba homoyi kwabo balenga cyane kwa benda kwabo bachina mogo yene gurubeleje tuna maya tu kabai batele gogo meje bempa batele meje ujambire bamfumo wajitunga chini ujuturonda mpinjo ujumambire bachini mfumo wadito ka chino chamemo kumwambile ndumwelano twasagidla wabonye ngumutugadi basomba gogo kumachitalala kumpala kumachitalala aka voritalala yakwe muno muno sete mbasato hadi bampudishi bari bahitapa ka muno baba nutumesha maiko di bampudishi to baba tumesha maito
Kadinjila ni mumva yani dessert agricole ya mfumo bikala balongo lanjila yonse ya majimi mwenu mumbienze kani to kimbienze kata katika beni mbe kudima muno ni bienze gasugo ko lobo longa tetu ba tege manani biya benze jel hana ba hili bunene ba hili to ba mwana mushindu dinjile wa kufika kwa ngwadi munyanga Kadi mfumu wewe siku jibwa kwa bantu bigala balongolola na changer muina bwa byakuja kadi aka wetu no go nchile iliano ya guchisuko kena guchibe bato ngambila bena bantu bai mabalo daichi binagalombo aba badni yeku kuto binagalombo binamatamba mangwati Geloni ngamba singwachibe ya yego so ka badi mabasebela adi lumo malwenza basebela njile yako bivanda vulije ko kumbako jira mu miso kwinga mbako de mu miso ku chitemba ngani mudigalupe ni kadima ni matamba ni kaheta ni kabongo ni mpenga ni kabango ni kalombo mugulompa Bismarck tukwela moyi mema chena ngakula to uli mumanya ndi mumanya Bismarck mumbe chigongo aseni basombe mugosha ngwasi ya blai ya blai mugulompa Bismarck tukwela to asagijila au ye na shahenye katuwenza matuko kaimulo kubako jidatu utulo wenda kana bagodla bonso udubangila banu kuish wendo samba to kutono kumwanyi muno mugundegeti Tatu Christopher toi sakidila Christopher wetu toi sakidila uli mungelo sanzu uli mukajeba chola kimunanga bwa chini bwa kundesha kwetu ujane lelo malaba chabushwa ujumanya kwetu bwa we kujuka bikengela kujuka ni nzambi kujuka ni bakishi kujuka ni bantu bonso kulongolola déplacement ani kulongolola lwendo chanana mbalo bukolo kwetu we mwa kujuka heba nango ni ngaitu nashawe ni makutabunyi to kimutu vubamba ni jitu kunji kumali ya tetu kubwela wa chef Lucas oje bango imwanas to asake kaji ni mutu ka to alugila na shama ya kuno mbalo bukola nenu jano kwetu akubaji tuji ni majimi kwetu tuji bihaho twafikundekelu ni ndonga mwetu wa kwetu kwa kujiminyi ni Frank Chola wetu kaibune na kaibula nanko tujini lwendu lwa kuya kukananga tujini lwendu lwa kuya kundemba Luiza Mweka Dimbelenge na sha lwendu lwa bakwa mulumba mukalambai mwampiana kabichi tujini chakalukila mwampiana bwa bena piana bavubake babiha hukwa bwa kuibaka ani kujima anu muntu namla ni muntu yonso ibaka nzubu kwabo na shaku yulala ko kutu ibaka na tujini lwendu lonswalu babake bantu fika misoku yabo nutubikilai babake babihahu ani terrain vous voulez des terrains achetés les terrains sont là 30 sur 20 c'est à $1,500 $2,000 $3,000 ça dépend alors les lots ça na benaka bango prochainement toke ba place mususu les lots ça na chef na bango chef ya bakodila benaka bango yepa lobby apesi ba difficulté apesi ba opportunité apesi ba besoin donc bolandi soki oyoki bien te chiluba obengi biso tosoli na lingala ou soit en français parce que nga na lingala surtout ko valoriser chiluba na créa chaîne oyo kaka pona chiluba mais il s'est fait que bandero mususu ba yibaka chiluba te. Alors ils m'ont demandé à chaque fois le début, la fin, kolobaka un peu de chiluba, un peu de français pour na mututu ayoka. Alors tokomi na suka, tozeli ba appel na bino wala numéro na biso ya WhatsApp, soki oza ya sika, abonnez-vous, surtout abonnez-vous, soki moto ayebi ko s'abonner te olakisie comment s'abonner sur notre chaîne Frank Chola Wetu TV. Toza tokolemba te, biso nde ba initiateur
bisonde ba créateur to créer yango to rotika yango te parce que musali zana munene. Merci na ba papa na biso o balandara, ba maman, ba jeune, mes amis. Merci, je vous aime. N'oubliez pas de partager nos vidéos, de vous abonner. Vous voulez qu'on vous montre votre village, qu'on vous montre d'où vous venez. On va vous montrer, mais avec votre soutien, le transport, moyens de réalisation, l'épée que vous avez, ça va toujours nous aider pour que Kwetu Kakujimini. Kwetu c'est où? C'est au Kasai. Au Kasai c'est où? Mbujimai, Kananga, Chikapa, Lusambu, Lodia, Lomela, Katakukombe, Kabinda, Ngandanjika, Mweneditu. Kasai ils ont ba opportunité et belle. Kasai ils ont ba richesse. Voilà. Merci. Je vous aime. Surtout, Kwetu Kakujimini, bossez là toujours fatigué. Merci. Voilà, nous sommes magao, mai. Muno kutina tuna mai to. Yevo ugamu yego mugamwan. Tutuna tuji. Dimu mutegemena nuni moyo wa mujim. Bakojila bako baba telesha habo. To asegedira bunyu. Ba nenu kan tuni bundu tos. Nenu tunamila na malu batana. To ambila na bakutangile muiso palani pala. Depuis la nuit des temps, certaines langues laissaient entendre que le Kasaï oriental n'est pas un site où l'on peut construire des grands immeubles de plus d'un niveau. Mais l'expérience a prouvé le contraire. Le cas le plus éloquent est celui de l'un des plus splendides et prestigieux hôtels dénommé Hôtel Gloria, construit par un fils du terroir et pris d'un esprit de développement de sa province natale, Kasaï wa Balengele, entendez Kasaï des élégants, où dans le temps, les visites étaient interdites par des pensées négatives, alléguant que venir au Kasaï est un temps perdu, car d'aucuns s'est posé la question de savoir où dormir. Cette question était plus ou moins raisonnable du fait qu'il n'y avait pas d'infrastructure de cette taille. Un cadre somptueux, idéal et adapté au standing international pour ainsi laver l'image jadis ternie par ceux qui injuriaient le Kasaï oriental. Le doute n'est pas permis. C'est l'heure de démontrer en répondant à la question de savoir qui aime le Kasaï. La réponse est simple. Il faut lier les actes à la parole, c'est-à-dire matérialiser cet amour au travers des œuvres visibles, palpables et à même d'extérioriser son attachement à sa terre natale, tel l'hôtel Gloria, ces bijoux qui attirent les curieux et touristes qui se sentent honorés par cet esprit de créativité qui sort de l'ordinaire. La balle est donc dans le camp des autorités politico-administratives auxquelles nous lançons un appel au soutien de telles initiatives pour l'émergence de cet hôtel prestigieux. Franck Tcholawetu TV félicite l'initiateur de cette bâtisse qui fait la fierté de tout un peuple. L'hôtel Gloria constitue ainsi un exemple à suivre car construire au Kasaï est un défi lancé aux Kasaïens qui disent qu'ils aiment Fachi Béton et leur Kasaï.